nang lituana boot ben si 500 500 boot margin pe se nili iPhone lo keceng si nili barat kado we pay purun gitu jadi mana kan nili kilo kilo ke hot non nusa tapi nili pang bahaya pang ke pongdong aja nili lebih dalam nang gitu si nili pong pen nili barat kado we kan nili cinggu pang kilo kilo kadang-kadang ningkan po nang liam bisi iklim kikibo makupen iklim kili damdela ya asai nang paping mon jepan ahor lo nili kado me chini korat to ko mosi ang bo ba kinai ke nili kule tahen onde pen nili balong pating ko asai last 40 years nikan tingke pe handa flame day asi kedam tang 2017 nikan kecengsi BJP sokar pandep pensi towar sitame bris sitame Mati along hospital, tapi beri saya itu selam bilang lo stadium selam bilang lo, tapi nonda kiklem lagi tu bilang ni di bawah tu. Asal ke pondong area ke inglong sih ke orang posi towar hai tapi hospital lahai ke kiklem lagi tu bilang. Asal hai kami sih. Ni di belong ke Charlie, kita tengah tu goreng warsai hina, mana RD itu. Number 1 ke lalu goreng warsai kita tengah kan pondong tapi bangkok ke posi so jangan tu goreng warsai dong. Tenang bilang kampung mo sa kami ongdong educated at big lang akan sa kami hot orang awal sa ikalong pandemi Goreng warsai kan badan lah bu, metang jungjung di Jepang ring siapa lapisan yang berkenan aja pan. so lang mo sa agriculture number 1 ke agriculture man itu RDP apen education na to education na to itu RDP lah education na to itu bori nang lah school infrastructure development lah ada tu plan ni nang litum kelang bom lagi malong news 24/7 hampang aparman klar da kabirta